Muraho neza bakunzi b'amakuru yacu. Uyu munsi tariki 18 Kanama 2026 turarebera hamwe amakuru akomeye ari kuvugwa mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane ku ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibiganiro by'amahoro hagati ya Kinshasa ndetse n'abarebwa n'iki kibazo muri rusange. Ikibazo cya FDLR ndetse n'umubano hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda n'u Burundi ndetse na Uganda tutayibagiwe. Kimwe mu bintu by'ingenzi biri kugarukwaho cyane muri iyi minsi ni ugushaka gushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse n'ibiganiro bya Doha hagati ya Kinshasa ndetse na AFC M23. Ku tariki 12 ndetse na 13 Kanama, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda byahuriye i Geneve hamwe na Qatar, Togo ndetse na Leta Zunze za Amerika. Izo mpande zaganiriye ku buryo bwo kurushaho gukurikirana no kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'ibyemeranyijweho. Hari n'inama iteganyijwe i Geneve ku tariki 16 na 17 Nzeri uyu mwaka, ndetse n'inama y'ubuhanga iteganyijwe mu kwakira izareba uko gahunda y'ibikorwa byo gushyira mu bikorwa amasezerano yahindurwa. Ibi bizagaragaza cyangwa se bigaragara ko nubwo intambara itarangira hakiri imbaraga zishyirwa mu nzira ya diplomasi. Ikindi kibazo gikomeye cyane ni icy'umutwe wa FDLR, International Contact Group for the Great Lakes, yasabye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gushyira mu bikorwa gahunda ifatika yo gushyira intwaro hasi, gusenya imiterere y'umutwe no gutandukanya abarwanyi n'abasivili. Abafatanyabikorwa mpuzamahanga kandi bashimangiye ko ubufatanye ubwo ari bwo bwose hagati ya FDLR n'abandi barwanyi bushobora kubangamira inzira y'amahoro. Ni ingenzi cyane kuko ikibazo cya FDLR ari kimwe mu byo Kigali ikunze kuvuga ko kibabangamiye umutekano w'u Rwanda muri rusange. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo ivuga ko gukemura ikibazo cya FDLR biri mu nzira yo gushaka amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Kanama habaye n'ikorwa ryo guhanahana abafungwa hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na AFC M23. International Contact Group yavuze ko iri ari hanahana ari intambwe ishobora gufasha kubaka icyizere hagati impande zombi zisanzwe zihangana, kugabanya n'ubushyamirane. Ariko ikibazo gikomeye ni uko ibyo bikorwa bya diplomasi bigomba kujyana n'igabanuka ry'imirwano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo ibiganiro by'amahoro bikomeje, amakuru y'isesengura y'umutekano agaragaza ko imirwano hagati ya AFC M23 n'imitwe ishyigikiye leta ya Kinshasa yakomeje kugaragara mu bice bya Karehe ndetse muri Kivu y'Amajyepfo. Raporo ya Critical Threat ivuga ko imirwano yabereye mu bice birimo Chambombo, Kazinga, Rumbishi ndetse n'ahandi muri Kare hagati ya tariki 7 ndetse na 13 Kanama. Hari kandi amakuru avuga ko FARDC yarwanyije ibitero bya AFC M23 mu bice byo majyaruguru ya Bukavu. Ibi bituma ikibazo gikomeza kuba gikomeye. Ku ruhande rumwe hari ibiganiro by'amahoro, ku rundi ruhande hakaba hakiri n'ibikorwa bya gisirikare. Kivu y'Amajyepfo ikomeza kuba ahantu h'ingenzi cyane kubera ko ari hafi y'u Burundi. Ikibazo uko ibintu bihinduka muri Uvira, Ruzizi, Fizi ndetse na Minembwe bishobora kugira ingaruka ikomeye cyane ku mutekano w'u Burundi no ku Rwanda. Ni nayo mpamvu umutekano wo mu majyepfo ya Kivu ukomeje gukurikiranwa cyane, ndetse n'abasesenguzi b'akarere bakabivugaho mu buryo butandukanye. Uyu munsi tariki ya 18 Kanama hari kandi amakuru mashya ku biganiro by'igihugu, by'umwihariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Felix Tshisekedi ashaka ko biba muri rusange. Ikibazo ariko ni uko leta n'abatavuga rumwe nayo badahuje ibyo biganiro bigomba kuba bimeze. Kinshasa ivuga ko ibiganiro bikwiye gufasha abanyekongo muri rusange gushyira hamwe imbere y'ikibazo cy'umutekano n'icyo leta ibona nk'ubushotoranyi bw'ubusugire bw'igihugu cyabo. Abatavuga rumwe na leta nabo bashaka ko ibiganiro byiga ibibazo byinshi by'igihugu, harimo n'ibibazo bya politiki n'itegeko nshinga. Ibi bishobora kugira uruhare rukomeye cyane
ku buryo RDC izitwara mu biganiro byo hanze y'iki gihugu. Ku itariki 18 Kanama uyu munsi hari n'isesengura rishya ryasohotse risobanura amateka n'imiterere ya M23 ndetse n'impamvu uyu mutwe wakomeje kugira uruhare rukomeye mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 yongeye kugaruka ku rugamba muri 2022 nyuma y'imyaka hafi imyaka 10 yari imaze itakigaragara imbaraga zikomeye mu gisirikare. Kugeza ubu ikibazo cya M23 kikiri ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusa, cyandutse ikibazo gifite aho gihuriye n'umutekano w'u Rwanda ndetse n'u Burundi na Uganda ndetse n'imbaraga mpuzamahanga ziri kugerageza guhuza impande zihanganye kugira ngo icyo kibazo kibashe kuba cyakemuka. Uganda nayo ni igihugu cy'ingenzi mu kibazo cy'umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera uruhare rwayo mu bikorwa byo kurwanya imitwe yitwaje intwaro cyane cyane mu majyaruguru ya Kivu ya Ituri. Mu gihe ikibazo cya M23 kiri kwibandwaho cyane mu majyepfo, ikibazo cy'imitwe nka ADF nacyo ntigomba kwirengagizwa. Ibi bivuze ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite ibibazo byinshi by'umutekano icyarimwe, kandi gukemura M23 byonyine bidahaje kugira ngo urasirazuba bw'iki gihugu bugere ku mutekano urambye. Ese amahoro arahari? Icyo ni cyo umuntu yakibaza. Iki ni cyo kibazo gikomeye cyane abantu benshi bibaza. Igisubizo ni uko hari ibimenyetso by'icyizere, ariko haracyari inzitizi zikomeye. Ahubwo hari ibiganiro bya Washington, ibiganiro bya Doha, ibiganiro bya Geneve, gahunda yo gushyira FDLR mu buryo bwo kuyambura intwaro no kuyisubiza mu buzima busanzwe, ihanahana ry'abafungwa n'imbaraga za Afurika yunze ubumwe n'amahanga. Ariko ku rundi ruhande haracyari kutizerana hagati ya Kinshasa na Kigali, ibikorwa bya AFC M23 n'imitwe ihanganye nayo, ikibazo cya FDLR, uruhare rw'ingabo ndetse n'imitwe itandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'ikibazo cy'abaturage bakomeje kwimurwa n'umutekano muke. Iyi ni Kayihura Info. Kora subscribe tujye dukomeza kubana mu makuru yose agiye atandukanye.